بتجيبها بكام انت اقتنيت؟ سلام عليكم. اول حاجه يا صاحبي ده بجنيه ونص، علبه الجبنه فيلادلفيا بجنيه ونص. تاني حاجه يا اسطى، انا لو قلت لك دولت وعد الله بحوش فيهم 2000 يورو، بحوش فيهم من شهر 7 اللي فات عشان لما كنت اجي انزل مصر في شهر 8. بس يعني بيقول لك الجيش بقى، فكبرت دماغي يعني من نزوله، فهجيب بهم عربيه البهامه عشان عندي عيال اودي بهم بتاع. فانا لو قلت لك ال 2000 يورو ده هم، وقسمت بالله تحويشتي انا وشغال ما بقعدش يعني 6 7 اشهر. 7 8 اشهر محوش فيهم عشان ننزل بهم مصر او حاجه، اخدهم معايا في الاجازه وانا نازل يعني. فانت تقول انت بتكذب يا سويس، وعد الله دي الحقيقه. ليه؟ لان هنا برضه زي ما انت بتاخد زي ما انت بتصرف. انت ممكن تبص للسوس اللي هو بياخد مثلا 1800 1900 يورو اللي هم كام؟ اللي هم 80000 جنيه. لا بس بصرف. يعني علبه جبنه فلادفه دي ب 2 جنيه بجنيه ونص، مش عارف والله. تفه القهوه، انا بشرب تفه قهوه كتير، اروح اجيب لكم تفه قهوه دلوقتي. فالحقيقه هنا مصاريف. فانا لو اقتنيت هيبقى من عرق ومن شقاي. انا راجل بقالي 14 سنه يا جدعان، وقعد الله ما عندي عربيه لسه. انا راجل بقالي 14 سنه في ايطاليا، متغرب، مش شغال، ما عندي عربيه لسه. فمفيش حد يستكتر عليها حاجه والنبي.